Kigali, urubanza rwa Aimable Karasira ubushinjacyaha burega ibyaha bya jenoside no gukurura amacakubiri mu banyarwanda rwagombaga gutangira kuri uyu wa gatatu rwarasubitswe. Yagombaga kuburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ku murongo wa telefoni mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabajije umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa icyaba cyaratumye urwo rubanza rusubikwa. Amakuru ahari ya nyuma kuburashwa ry'urwo rubanza bibwiye abakurikiye radiyo y'Ijwi rya Amerika nuko rumaze gusubikwa ku mpamvu zasabwe n'abanyamategeko bamwunganira. Abo banyamategeko bakaba babivugaho iki? Byagenze bite? Byatewe n'iki? Mbere na mbere ndagira ngo nkubwire ko abanyamakuru nta n'umwe wabashije kwinjira nkurikije amabwiriza twahawe n'igipolisi. Turi hano kuri kasho ya polisi Kicukiro aho Karasira afungiwe kubera ko harakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga rya Skype kubera amabwiriza yandi yo kwirinda icyorezo COVID-19. Ariko nagumye kwandikirana n'umwe mu banyamategeko bunganira bwana Aimable Karasira, uwo ni Maître Evode Kayitana, akambwira ko basabye isubika rubanza ku mpamvu ebyiri. Iya mbere, Karasira akirutse icyorezo COVID-19 ntaratora agatege. Iya kabiri, bari barandikiye ibitaro bya kaminuza biba i Kigali CHUK basaba ko byakwemeza cyangwa byasubiza ibaruwa babyandikiye igaragaza ko Karasira yivurizaga uburwayi bwo mu mutwe. Nabajije Maître Kayitana igihe yaba yaratangiye kwivuriza ubwo burwayi bwo mu mutwe, ambwira ko yatangiye kwivuriza CHUK mu 2018, ariko nanone wasubira inyuma kuva mu 2003 ngo yivurizaga mu bitaro bya CHUB i Butare, nabyo ni ibya kaminuza, ari naho Karasira ubusanzwe yigishaga muri kaminuza. Maître Kayitana akambwira ngo impamvu babisabye cyaba ari ikibazo kuba wafunga cyangwa wahana umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. None Eric Bagiruwubusa, watwibutsa ibyaha Aimable Karasira aregwa n'inkomoko yabyo? Twibukije abakurikiye radiyo Ijwi rya Amerika, Venuste Nshimiyimana, Karasira araregwa ibyaha bya jenoside n'icyaha cyo guhakana no guha ishingiro jenoside, gukurura amacakubiri ndetse no kunanirwa gusobanura umutungo, inkomoko y'umutungo bamusanganye amafaranga ribu cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha ruvuga ko ari menshi ntayasobanura umutungo, inkomoko yawo. Noneho akanaregwa ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibifitanye isano nayo. Inkomoko y'ibyo byaha rero byose bituruka mu magambo Karasira yagiye acisha ku miyoboro ya YouTube itandukanye, abantu bagiye baganira nawe akavuga ko mu rusange ngo jenoside itateguwe, jenoside yatewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana na mugenzi we Burundi Cyprien Ntaryamira, ariko nawe ubwe akagira umuyoboro wa YouTube yari yarise Ukuri Mbona. Aho hose ribu yari yarutangarije ko agifatwa baje gusanga kuri iyo miyoboro itandukanye ari bagiye avugira ayo magambo. Urubanza nkakwibutsa ko rwimuriwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI cyatangaje ko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ubukungu bw'u Rwanda buzazamuka ku gipimo cya 5.1%, mu gihe umwaka ushize ubukungu bwari bwagabanutse ku gipimo cya 3.4%. FMI ivuga ko icyorezo cya virusi ya corona cyatumye hari igihe kigera ku byumweru bitatu byashize abantu bari mu ngo badakora mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2021 kubera ingamba zari zashyizweho zo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'abategetsi mu Rwanda barimo guverineri wa banki nkuru ndetse na minisitiri w'imari kuri iyi mibare yatangajwe na FMI, ariko ntitwabasha kubabona. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yaje kuvugana n'impuguke mu by'ubukungu David Himbara utuye akanakorera mu gihugu cya Canada, amubaza igishingirwaho kugira ngo ikigega mpuzamahanga cy'imari cyemeze ko ubukungu bw'igihugu bwiyongera. Byose babiri menshi hari n'ibindi bavuze nyine ubifatiye hamwe ko wakumva niko ibintu bimeze, ntabwo uvana mu kagozi. Ikingenzi cya mbere nk'uko bimeze, ntabwo u Rwanda ruzagera kuri level zo twariho mbere ya COVID. Bizazamuka kuko byari bimeze mbere ya COVID mu mwaka wa 2023 irangiye, 2023. Yes,
niho bishoboka ko bizagera uko byari bimeze mbere ya covid-19. ariko ibyo nabyo hakaba harimo ibindi bizatuma bishoboka ntabwo bidashoboka. ikindi ni uko igihugu kirimo imyenda yarazamutse cyane. ubu ngubu imyenda y'u Rwanda igeze kuri 81% ya GDP. sinzi uko GDP umujya kuvuga mu Rwanda. ni umusaruro mbumbe. urumva rero kandi hakaba harimo n'ikindi imyenda nka iriya Eurobond yubatse za Kigali Convention Center n'izaguze indege za Air Rwanda. iriya Eurobond irakuze, igomba gutangirwa yishyura. rero byose bizaturuka ukuntu mbese u Rwanda ruzamanekinga ruzitwara mu bintu by'amadeni. ikindi kiri muri iriya ripoti ya IMF ni uko nyine ubukene bwariyongereye cyane. ubundi mbere ya kovide iyo tureba abantu mu Rwanda bakeneye batungwa n'idolari. wenda mutaragera kure, hari aho mu kanya uvuze ko ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuzamera nk'uko bwari bumeze mbere ya covid-19 hafi ni muri 2023. aha rero umuntu yakibaza ati se ni iki kiba cyashingiweho n'ikigega mpuzamahanga cy'imari kugira ngo cyemeze kandi gitangaze ko ubukungu bw'igihugu bushobora kuzazamuka ku kigero cya 5.1%? baba babashingiye ku bintu bibiri nangwa bitatu. icya mbere baribwira ko mbese Rwanda market yazo aho mbese exporting ibintu zaba zarongeye kuzamuka ubu zaraguye. Export ngo bashaka kuvuga kohereza ibicuruzwa mahanga. icyo ni icya kabiri. u Rwanda ruri depending heavily kuri foreign aid, ngo ni inkunga y'amahanga. ubwo rero assumption ni uko aid yabona ubu ngubu nyinshi irajya muri crisis management. ni ukuvuga rero ko no mu myaka ibiri iyo crisis management izaba yagabanutse, noneho foreign aid ikajya muri productive capacity ikabasha kubaka. icya gatatu, budget ubu ngubu ijya muri health na crisis zongera ijye muri productive economy, noneho nko kwimpotinga n'ibintu, noneho ibintu mbese bigaruke. kuko economy kugira ngo izamuke iba bihereye ku bibiri, ni ibijya hanze n'ibiza na income. of course ibyo ni nabyo bituma abantu ubu ngubu badakora bazongera gukora, nabo batanga imisoro. none se leta yavanaho amafaranga yo gukora ibyo ikora nta misoro? nkurikije ariko ibyo uri kuvuga birasa nkaho utemeranywa n'ibyavuye muri raporo ya IMF. No, of course. u Rwanda raporo zo yanditse ntabwo tuzenze kuko babeshya imibare. ibyo IMF uvuze na World Bank ndetse twemera, kandi nyine baba bafite IMF ifite advantage nini kurusha na World Bank. iyo igihugu gifata amaloni za IMF cyemera ko IMF guma ibimonitoringa cyane cyane muri Central Bank. igihugu kigomba gutanga weekly report, quarterly report na annual report. so IMF bari iramonitoringa. ibyo turabyemera kabisa 100%. David Himbara, impuguke mu bukungu, uri Toronto muri Canada, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Inama ya kane y'abayobora inzego z'iperereza n'umutekano mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari yasoje imirimo yayo i Bujumbura mu Burundi. Yasabye ko habaho guhagurukira ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano muri ibyo bihugu. Mu myanzuro iyo nama yahuje intumwa z'u Burundi, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda na Tanzania yafashe harimo gushyiraho itsinda rizunganira ibikorwa bya gisirikare byo guhangana n'imitwe yitwara gisirikare nyinshi ifite ibirindiro muri Kongo. Itangazo dukesha ibiro by'intumwa zidasanzwe mu karere k'ibiyaga bigari byafashije gutegura izi nama rivuga ko abari bayirimo biyemeje kongera ingufu mu kuburizamo ibitero n'ivuka ry'indi mitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano n'ituze mu bihugu byo mu karere.
Iryo tangazo rikomeza rivuga ko abo bakuru b'inzego z'iperereza n'umutekano mu bihugu byo mu karere bemeranyije kuri gahunda y'ibikorwa by'imyaka 2 hagamijwe gukuraho icyo ari cyo cyose giteza umutekano muke mu karere. Muri ibyo bikorwa harimo kwambura intwaro no guhagarika ibikorwa by'imitwe yitwara gisirikare no kuyicyura mu bihugu ikomokamo, guhagarika uburyo bwose iyo mitwe ibonamo imfashanyo n'inkunga za gisirikare ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze muri iyo mitwe.